Sangrongshalo Lahar Patimungo Kwlaiwi Thwikha biplop bhorwa mungi Khoroksa Borok abo Haikheno Thwimwrajak tei Khoroksa Borok Patimungo Julaibari bypass Lahar ni koktoma paithago fire service ni adongrok phai Borok no tlangjaka Julaibari primary health center ro Patimungo tei koktoma ni bisingti Shawmanka Sangrongshalo contractor biplop borowa tei Debobroto Sarkar 7 jan ni simi bike malkhung bike Santri Bazar fasing thangoi tongmani koktoma abai zorawono mishibno thutai romani bai Khoroksa Kwlaiwi bike malkhung abai proni shakop beleno dokumanka paithok Lahar Patimungo Khorang khana ka Haikheno amsini dukrok Patimungo thai thangoi shogika abuni aglo koktoma horjaka fire service ni adongrokno Patimungo koktoma mankino Patimungo thai thangoi shogika fire service ni adongrok Paithago fire service ni adongrok fire shagodo kumalai rokno tlangjaka Julaibari primary health center ro fiaba shakhamnoni shaknai rokni chaitongmuni yaglo fano biplop borowano muthangui narok maliya shakhamnoni shaknai rok যে লাস্টটা আসছিল এটা তার আনুমানিক কত সময় আসলে হসপিটালের মধ্যে 8:35 এটা স্যার মানে বাড়ির কোথায় হে নাম কি নাম বিপ্লব বড়ুয়া বাড়ি জব গেট আর কে থানা না স্যার বাড়ির লোকেরা তার জানানো হয়েছে পুলিশ মেবি জানাইছে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার fiaba Debobroto shak belaino khame ongmani bai gora refer khlair horjaka Santri Bazar bakhaksir shakhamnago paithak oktoma sujangmani jorade shagodo khomalai tabuk shakhamnago shakna rosagi tongmani koktoma Patimungo koktoma mankino Patimungo thai thangu shogika Julaibari thanani police Patimungo kidinge amse ganang nuksakha flaka flati khagamung Bureau Report, Chini Khorang.